Beauty, très heureux de vous retrouver. Vraiment, comme bzaf. Et j'espère que c'est pareil pour vous. Et surtout que comme la vidéo du vendredi. D'ailleurs, je m'en excuse vraiment bzaf. Mais راني متبعيني على la page Facebook ديالي زي بيوتي يكونوا عارفينها. كنت en déplacement à Marseille. D'ailleurs, درت لكم quelques photos de Marseille, quelques photos ديالي تماك qui ont été vraiment pas mal likées. Donc merci لكم كاملات, ça me fait trop plaisir d'ailleurs. Les commentaires ديالكم حتى هما me font trop plaisir. شكرا بزاف على الاهتمام اللي كتعطيوني والوقت اللي كتعطيوني حتى نتوما. Et donc كما قلت لكم كنت à Marseille, donc ما قديتش نحط لكم la vidéo du vendredi malheureusement, mais ça fait, je suis de retour. Les vidéos comme d'habitude. Et moi j'ai comme une vidéo qui a été très demandée. Je pense que c'est la vidéo carrément la plus demandée la chaîne YouTube d'Elise Beauty. C'est كيفاش كندير الايلاينر ديالي. Alors نقول لكم un truc من دابا. هاد la vidéo اللي ندير لكم ديال كيفاش كندير الايلاينر ديالي, ça veut pas dire que هذه هي la méthode. يعني ماشي انا اللي عندي لا بون ميثود والاخرين غير كيرونو, سي با فريمون لو كا, سي با دو تو ميم لو كا. انا غادي نوريكم لا ميثود اللي انا كنستعمل باش نتراسي الايلاينر ديالي. يقدروا يكونوا كاينين دوت ميثود احسن من ديالي ودوت ميثود كفاس من ديالي فورسيمون, وكاين اللي كاريمون فيكم ما كيعرفوش كاع يتراسيو الايلاينر. دونك جيسبر كو هاد لا فيديو او موان تعاون كيلكوزون انهم يتراسيو الايلاينر ديالهم, او لا تعطيهم دي بيست d'amélioration concernant par exemple كيفاش يديروا la virgule sur le côté, etc. En tout cas, il est quand la vidéo spéciale eyeliner vous intéresse, prends معايا. Donc كناخذ déjà الايلاينر ديالي كمان hyper مريضه في عيني. انا عندي ايلاينر ليكيد ديال غيرلا, et donc كناخذو Essayez au début de tracer l'eyeliner ديالكم le plus fin possible. Voilà. هاد le côté il est fin وهاد le côté il est fin. Pour tracer la virgule ديالي غادي نجي لهاد العين وغادي نشوف فين كيسالي الحاجب ديالي. كيسالي هنا غادي نتراسي فحال فيغ الحاجب ديالي. Voilà. Hop. Ensuite كنمشي لنص العين ديالي او plutôt le tiers de العين ديالي, et كنتراسي منو خط غادي لديك la virgule que j'ai tracée. Donc شوف كيفاش كندير له. Voilà. Et كنعمر داك le trait que j'ai tracé. Et donc voilà كيفاش l'eyeliner est tracé. Hop. Et pour avoir bien sûr un effet plus joli, كناخذ mon mascara Too Faced Bird and Sex que j'adore, واللي كيدير ليا واحد لي سيل زوينين. Et hop. Regardez la différence entre les cils et les cils. La différence est juste impressionnante. Regardez. Et regardez. Ah, la différence est impressionnante. Donc كنحماق انا على هاد le mascara كيعطي du volume pour celles que ça intéresse. Voilà, c'était tout pour la vidéo spéciale comment je trace mon eyeliner. J'espère que la vidéo تكون عجبتكم, que vraiment علمتكم شي حاجه جديده, علمتكم كيفاش ديروا الايلاينر ديالكم, او لا peut-être ما كنتوش كديروه de هاد لا مانيير وعطاتكم de nouvelles idées. En tout cas, à travers mes vidéos, c'est vraiment ce que je souhaite. La chaîne YouTube ديالي c'est une chaîne de partage. يعني ما عنديش la science infuse. نقول لكم من الاخر, je ne suis pas make-up artist.
pas du tout même, je pense que ça se voit. Et donc انا كنتعلم وكنحاول نوصل لي كيلكو ميثود اللي تعلمت ليهم انا واللي كنخدم بهم انا ليكم لي بيرسون اللي عاد كيتعلموا الميك اب ولا لي بيرسون اللي باغيين حتى هما يبداو يتهلاو في راسهم. دونك جيسبر فريمون كو هاد الفيديو تكون عجبتكم. ما تنساوش تخليو لي دي كومونتير هنايا في لا فيديو باش تقولوا لي كي جاتكم. ما تنساوش تخليو لي également des pouces bleus pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos, ça me fait trop plaisir. En tout cas ça m'encourage اني نزيد نخدم ونزيد نعطيكم ونزيد ندير لكم دي فيديو اللي يعجبوكم. الا كانوا عندكم دي سوجيستيون دو فيديو n'hésitez pas à me les laisser هنا en commentaire على la chaîne YouTube ديال Zey Beauty, mais également على la page Facebook Zey Beauty. نقول لكم بلي je suis également sur Instagram Zey Beauty et je suis aussi sur Twitter @ZeyBeauty. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah j'ai rien de plus à vous dire à part que je vous aime et je vous fais d'énormes bisous. ونقول لكم نتلاقاو في la vidéo الجايه ان شاء الله.